Pet is saying, you say, Fru Bonacasa, Casimami, Frozen. Helena, Manesonamento, Kawan said the Missy Casa, what mean Cadede, no said them near Sia Briano, Pedin and that damage. I'm a near talk or call because dear any Munsamono, Abomi Pusa, I'm shaking. It is a Nawama or Neso. Change over lesson, I'll call no biaba. Now I'm calling 10. I no pay dinner donum. Pocho, my name and Naman say, Minami Kunetu Kasua. A Fanco Jeliva. Na me kunu ko adwumaba me ye answer ko aba ana dwe 10 o'clock say ye hwehwe na busuafo no me so me ye mpacho me ye na yele no mo say ye hia wo Kasopor clinic 2021 asam na me kan enti no sana ya kan me say matumi ne na akasa na mo so da bi bebe odu no ntumi ne nkasa enti papa bi wo ye ho ko adwuma otama na me ko sere papa ne say da say na esi o no so me mfa nsungu mo na ye enti ye ko kodu ne ho no so na ye site ba na yakofofro ye kodu no kaso no mo pontem site wono tie nanti ya ko okwan ho a ye nya ka moto na ye faye tie kodu Kasopor clinic no ye bi so kura ya agent woni na ba na ahin fa na da no mo so bako de wowu na bako de owo pra wo mo pam enti na me hu sa me de na wo pam na wowu no enti no me de me ka ko ye na bako wo pam me hwe na ye mukuna na che sa me de na wowu de ho aw enti me ko ye no so ma ni pa ye mobo de wo me kuna de ho a na ni mo aye muntum me na me nim se wowu says no mo kase na say kan say baako awu baako so ye pempam wokoya de ye pempam enye wukunu na say automatically no wukunu ena awuo wokoya nani muntum me hu bi da chese bi ntum sana enti me na 12:30 to 1 you don't in fact me kwada no so say papa and yes apam we na wonam ko say bo worem na wo agame enti sori na kwala me na wonam ma wonam separation me no na ye da ye me ho na be hwe kwala nto sori enti me buru na nkasa na yesu so mo say me sori na miankopon de wo don hoto no so a kwansi ye hwe asa the form ha wo hu nti say pan nti afi be say miracle be na esi na mo so na wotena ase also mo panta we say papa ade asa na ade a cho so hu ni wonim begina wo se hwe maame we wonim no wahi o se onkai me na me brothers na wonkai wo yere Helena o se onkai me papa no so ya ne che ya mesam na wonim no so papa no ba ya Mr Adams o se da me nka wo na ma na ye from so na ya me hu sa ade na menim se ya were sa se wa na wa ware wo fie sen ya 2013 na ya wore se ya wo me ya wo mienu kwa obi a won wa ware atena fie adam pa ba ko so na okonya se de na ko hu no hospital se de on kai wo se ne yere no ayo hu sam ne sofo na won ne bom pai a wonim se papa nie won kai won so obi a nta wona doctor no o se wa Lawson memory enti sa no o se bia no ye den wonu achina won fa no kwano kwotwe na esi so de na si wo Nigeria movie mu mimi nim se say na amnesia na ho ahwan mi hu bi physical na minim se was it na wo hwe abini pragia film bra wo yi ablofo no na me fi se ye film nti se bi si me kun na me hu se serious no kure ense no chese me kun na ho no fit 2021 that day no 13 July aduna ti sa kwala enti school for you na me say papa ne say driver no say mu call report ye say accident see am me so was wo frem mo wo also an call report me say sa de na china wo say me see also madam hwe nya na ye bon ye nwane nya no mam call report ne ye be ye ye bo hwe me bibia ye okay medication ye papa enti no wo de wo professor everything will be okay mo bo hwe no enti me kama ko ntum yem enti mo confuse me na me nim say mo ya sorfo mo ye mpanfo mo nim ya mesam enti na me nim say ye tricks bi na me aso me nya asam ko police station dent na menim se sa asam putum busuma na we ko yetumi call report me fi se bia da de na wa yan call report no say afi ni pe ni sa no buye na adwen no enti letter no hina wa ha doctor ka chese won so ni pe wa Lawson memory enti won ko twan CT we no won hwe adokro no won so anu ntama abente no afi ena ochina me first school for ena ochina school ben ya orphanage kaswa orphanage sa ni wa na da yan kama no Oyok Tree Academy. Oyok Tree Academy. Okay. The for that man. The first time your boss school. Orphanage and I say school and kasa. More school. Okay. No orphanage, no. Okay. And I boss academy. And they say Oyok Tree. This is a good shepherd. Kaswa fankwa. And that did you. There's school ne bus and a bow. Now kunu chika na say. Me kunu no moto. Okay. A born. And so no one kasa wa down one police for time moto na bubu. What time would go see school more?
na wode waka no so me de me ne bebia nti omo ka cha me say mama mkolpot na mbotwa bibia no na me ne say sabe wo ye mpanimfo no de mbetumi aye bibia ma aye we afi mo to se me sa ndakumo ho mo fra me a wose me fa na me hia mo nkohie wo kaso nu marketer wona me kwa hospital me ne say so na wabo wo we kotwa ye onum ko China heba fo bi eho we ko mo din sisi mama man milk mama man kohia na me cha say ade we na ya adwunu se ye ko fie no je say na na man po onu hu ni da agunu kro ohun kwala no onim ne ma me say asam we na wa me be jan be say wan say ha mo free hin me say bra wa man so wo no da agunu so wo ni mo uku no ye de adwuma nsa na onya accident no o say fridge or your house wiring onim na so ye electrician o conditions so ni mo adwuma so na yan go for bo Maame me kunu de mentumi kan echa asambɔ ne sɛ na nka mo ba ma bo hwɛ ɔba no na 55 years wo show wo makama afi bema ɔkɔ ba bia kɔpɛ bibia ba ma busua die wo pie na ka akɔbɔ ne keka ɔnkai ne yere ɛnkai ne mampo kyesa me maame kɔ begyan kɔ hu sɛ maase ya ɔfare ne mpo no gyina no ankasa na busuafo na maame me kunu ɔyɛ muslim na ɔwɔle me no ɔso wafa kristo na ɔbɔwɔle me ɔne sie sifo na ɔbɛyɛ mo ho agye enti menso no mo mama enti o pray ya ba this time ni nara menso no o pray afi ben 2021 ebepem sa be 5 years na busua ni bi ensi woda ba ko pɛ no o fa chi ba asa ne maame ne papa te ase ne papa de we fi mama me te ase no anum no so e na oba tan wo mate se omoba na pira o maame mo apo na sisi no bebe du no kwa na me kasa nye se o ye we kwa nka won bebe kwa metumi gyan dabi baby adu no so de obo sabodies men kana da wayiro pampe apo na mam na be ansa waye because time man ka betimi gyan e time na abusua na se yempene e ma anware ye de hye no na wakwa akwaware na wie no enya accident a wonni baby akọ mesu nya me request na oneme te wanye mo bone mesu mentumi se na men entiano na send signal se wo kwa abusua bi mo na abusua na se yempene e ma anware ye de hye a intempa na handwriting ye clear intem na no atwo won tentem sabe mema san we wiase e ma so san we wiase etu kwa fie bi mu na abusua na se yempene e ma anware ye de hye a na watwo won tem entinya fe na wanya amane no ena ebeba chi no kra de nkwa chichichi ya mpene kra mane maso sa eti ni refi ne ho up to now on kai bibia na ne free since na afi na eba ne se na onye edu no na man kasa no ho na ade ne kwa na ekọ nanim entinya ye fie no o fifie kwa so bi ho to do kon wa ma o hu fie kwa me beti wo so odura yi ye ko fa estate wo so odura fa se jolomina school na sa adane ne dam na ade ne o ha ka no me twa kwa ba ka no ha after 2 years na ade ne ka no ha te se obi otwa o da ho sa bibi kwa na se be wagya na egu ho na dwinso nam so ma na the school na ma muska car na born insurance woman to yahwe so wo mama nkwalpo tunte wo yes obahwe nti insurance amma o mama mo hwe up to now 5 years I we na me koya me kwalpo to me susu ho cha bi na o se there because they wo betumi kwalpo to nti me kwalpo to na me kwalpo to ye be say 2 months asem ni nti me kwalpo to na command team ma say no ada na mo yesa wo hwe me kunu the way na condition na te ma san kwa sabe ba ma nti me tum ko bodwo ma fam kura anyam me me say yes operation me to me sheda nya ahode e da bia me no meduro enti no e was say school from where nti o mo kwachi driver no kwatum say asem we da was court ye den ye de ko e na ye me de court na ye nim say ye ko e ho na ye offer say bu school for no penifa akoko hu commander say court no on twentwa so no mo mistake na mo hwe no sesie no ebla ma be ampaso ma me operation kada ho e come 5 years and years catch up enti so mo ye free court say on be hwe be ma no court ndi entwe ba ma twentwa so say mo bo hwe no ne bibia nti 5 years no me check say medical operation kan nya lo mpo na me kwaji mentumi ntua enti say enti on be so on mo patam 200 million nkofo mpo say nyeska ba nkofo no chem say me mpir mu kunu nkwana ti say niti no ho na obo hwe no ma whatsapp no o tap o wi a wona na ta asina sika bi o ha moda ma no da start adwuma eja me kuna pom de chame ne obia nti me kuna pom de na hia me ena meji tum ense be wo mo so me kwakota ne nchen wo kolobu na mche se medical mu se ka so se na ache na me ba kwa 1.5 year ni o na ka mama me village enti no kota wo se no ye hofo no mo ye nitan no mba ha me na mo se sa dia mo mama mo hende me mfa me nkocheche ka no
na me de bi na me say na mbayam panka ma nkotua kana me diska ne ye den ekitai na say school ni ma 10,000 ye 100 million say fatuetu ya wo ho aka no okay yes na wan kasa na wan hwe me no anti ka ne born 5 years ni nyina no school na mfiu mo mfiu say ye bedi o say ye be den yo mo mistake Maame now I say immediately na mo report Edema police men Canada police station yes the police is your friend na da kwa wada me say omo ga cham say who call report ye any time na fanko police for na ya modern ya omo ni time omo ya da kwa sa ani tin aya na ntro no mu twa to police for no so ma me ntwa ntro me cancer school no sasa no mo ka kire we ye no kra ntro no mu twa to police so police ni bie ni wono ma wo di case kokoma na e be ka say woni ho time also omo ni time nti omo be ho na emu ya se be ma ni wonsu agina na no ho odin ekọ na dwuma so ekọ be hwe ne yire ne ma na ka akwa na fe de won kai na yire ene se no ne wona Maame mfitiasen ba 2 years ndi nyame ko me na medwale nti doctor ka se yen ko hye POP won nsa na ebu no o man ka sa won tiska kaka da ho na me am kora ma papa bi o chechire nsa o dedu o so bejim 25 minutes na kakra da ho na me de man sa me pene ye nti no won nka cheche na wo mo so mo bo mo aba maame anu anu nti David de me bi sa ya topa no se be ma ne nkai se ne yire no onkai se ne manie enti eba no empamu agudi a na otimi no da yes ne de na adwene ti na ka ho na se na aye ne na nti me fisa me kunu ho nti akwa 3 years na nyame no krani afi me kugwa na mo se sebe a na maame sebe a me da yo ho da kunu so me kobutu so na maame me be so finyo akwa so masan so afa mahim be ma na yare ya 2 years woni ne nada afi da ko pe na wo so okodwaye na je se kwaku do so apagya ne ti na say just one na wudware be ma no e na ahya da do nsa fa ho e na hu se asori agina enti asori ya na o sheda e kokotena so ana so na bebutu so me nka me twantro mi tie we den me ana me kotena so adenti na yesa be ma wo yare wonim se be ma na adwen mu ka no kakra wo yare ne nsa buni ade denti na akoforo tena no so ne ne dai yes ma hu na denti na ne ko dai se be mentumi ntwompo na wa bonti tuna ntimi sha on so kakra mami da na enfie dukura nti be ma yi o yare o enfie mienu achi da na enya so sorry ye no next what test here we are in the test mic try to sorry keto serious o na woni tiri mo na e woni se opeso ye sa de na ye test enti oso tena so na ye den e de nyinsan bai ba kopio anya mienu mpo I put it to you say wo share da etwen ya hu time a wo ovulate na school na nim say no awa mo da bro sunti no share da tehu say this time me ma ne di wo ma wo beba nim say na ka me yempo eti ba ko pe na di ye e ko fa nyinsan bai e ko fa nyinsan bai ba ko pe ma me wa na atena so no no ohun say ono wo da ohun yi adwena ngasa ye we nti ame nti ohun say ono wo da ne hu san no ohun say changes bi ba ni mu ntumi hu say na wo de toto time a no onyare any time na no yare na no da sen na isiti a difference no na me na hia kosi tam na ye ntan ba kopia no na che se menim sa kwara na beteta wada do se dan yo se na good hwe anu mu a chenti no ayasa mpampa uni mpampa na pise pito to hwie gu ma na ba san bai wa repu papa no mame o de bia uji tum so wa repu no Lydia picture bi wo ha se o tum so wa repu papa obi a wo yare na oda ho eti maami a na massage ya ma de no sorry e bi na okotena so nti star ya nyinse ne baaye no e ho ye mi sa maami se enti ato se ana se sorry butu so mame ye dem serious o nti ante just wakwa butu be ma no so ene na kwa akwanyem se ba foforo asan be kam yenu ne ho obi a wo ho kire o woni sika wo de hwe be ma yade problem aba ma yo ho san papa e bi ma wo foforo gale na me nkwale ye sugar ponka yes se wi na ya num nsuo jese mo amfi bebia ama jese ahocha adofo kwa na me operation mpacho mon frère school ni nyina so mame se school yi na ade o maba
say yen frɛ wo mo say den na esi a wo hia school ne mo a because 5 years ne want to one am police for watch one na mo kasa ye kokot na ye tena ase no me no mo kofo bae na commander say one aba sa police for want na maybe nti ye kona sa hyehyɛ wo hyehyɛ no ye jutum de ya na ye we say ye nyuntum sa na court na ya kɔ nti ye kɔ tena ase na aka say 5 years no mo amfi me nti no o mo papa me 200 million. Send the waka once a marie. I saw mama 100 million. Tiyan kwa yenim. So one one mo kwa kolobu no. Wo me kutwa so ne yakwa ya, won me kolobu. Afi ya kolobu ho ma master ti say mo me na dua mo say send na accident ayi nsu na gene ti. Ti say okunu ne da kolobu sesi e. Do sesi kwa ma ye na operation no. Ne ma sesi akasika o say school fi na nkamode ba. Sika sen. Say ba say my say operation na o maye no so the hospital the operation na o maye sesi you know e ho ka ne yesen maye hwe no fan to school nanim na ye wie no mutua sa aka ne wie a ne ya dwe e ka na wabo na kire no se ne court kura ne de be kɔ ne ka bi a wabo na kire o ma ba betua ne ya hwe ne de o mo court ba sesi e de o so kunu da hospital a ye yi na wonye sika kura njia enti maye hwe sa aka ne no ne yesen this year no mo so operation be two se skill kan ko maye ba ko na o se mo gina so na mo hye ba ko kan nti de o maye na wo da ho no yesen mo this year no ma 60 what the bill ne buy hospital bill no yima producer na mama yen hwe e buy mo hwe bill no tentem na ni kunu no mo the picture bi buy bibi wo ho a producers mo fa ngu so na yen hwe adwuma no na jai kasa tenten no na fa de no mo na apekasa dodo na producer mo hwe na mo ntwa bill no na yen hwe na yen fa to school na nim se e kase na se eda ho o my operation na wie ukunu ni oh my goodness no mama ye vadi yesu mama mo bo ni mo tu madina na kushikita yes sabe unso muna phone ucha nyenso na kapo ucha nyenso na kapo enipa ene home ade ha no wada na sesen kasa gu ade ni mo odasa na ade na kan e ka ne sesen ya na ye ne sen ka opresa so yes ya na ayo na afise enti ada ne se etwere ya de no e ba owo ne nan opresa na afise na nti oto ho no mana because video here da so yi nani nkata yi mbacho moma video ne entoso ana ye analyze video ne mesremo video na da so yi nani nkata yo ena nanu mabie watwe ne ketrema wada anase den because the oye na say ohwa nkromo oda na de na ba na oya sa na wada serious nti ye ni say no na doctor here say je say wo mo ye surgery no wo ye no operation na wo ye we no omo ye den what's an shant was it much an shant to say then this is my why any year bibi was often bibi bi na modasha ho serious oba ka hwe manim na ye ni nkomo no na me nkomo anim enti say ayi ni say no eno na chi e na motam no de ne call hospital na na but the other way chi na mo de ne call hospital ti da be no mo ye say adwuna say waka ho yi say mo ye no 2 weeks etwam so mo yi hian say ye nkofie na akasika na ye be we no na school for na producer mo hwe bill ne mame na mo frɛ school ni fanto so 10 na school ni hwe nkotua bill no because papa ya wada TV so yi papa no asam na ani enyan eti mo fanto so mame mo mame hwe bill no na ye fanto school na nim fast 10 producers and na mo keka mo ho mame na yentimi nya papa yi ho adwuma mo frɛ school ni mame mo ne mpanifo na kasa
se munya wo mo call so a mo fa mo meto so recording wo ho na mama yenye adwuma ne nkoye ni mu 10 mesremo asem ne mu oya pa di producers ene de mama yenkɔ ne ntem na se munya school no e wa homa no so a eniye Lawson FM and 95 no 19 bacho wo Facebook na wo hwe bia eni de ma wo TV no atwero ma me na mi hu ntwero ye ni ye 19,095 na se keka ko 20,000 ye 200 million ye nhwe na ye ni school ni nkasa momo school ni audio na ye ntie de omo nso kana ye hu kwan a ye benya ska de akwakotua e de ama wo mu papa no maame no be ta case odi mutu be boy ye school bus but you know me tio pa da Roma because on the bus man the school bus the windscreen or the glasses near boy and according to formation second now so that no other how collapse and the driver no a pejano or 5 taxi and then to go hospital. Lawson FM. Mattress is just to refer to another hospital. In that rather for sure more yeah man. Obedi Adriane, Obedi Sika. Ah, no matter now more you the demand. Ah, I san kwan na yere asan akwo but 2 years now. There are none of me of our year more Williba. We are in the Minya coffee or Oyerepa FM. our hand station bay Ben from Rat. Now, Asama Mami Jabberny. Hello. Yes. Bemena, good morning. Good morning. Papa Mbacho Kafra, your friend Frimpomaa na your friend saying. Na Mbacho hana de me no me ma. Your friend Maame Frimpomaa ha Lawson TV Kumase. Ababa we be your friend Akuya Helena aka Fate. Ena de o number ma yese mu school bus. Aboni kuna friend Yusuf Adams. Ama bema no mfie numnie onyina ne nan so sese bi onipa dasani biem asesi amene o kase woda ya sabia ya no operation ya waka ho no manu nti ne efro bema na Yeah, me that is obi the can friend wo the Lawson TV producer nti afi ne e wa fidie so a me na me ne wo kase nti bema ye ti amansan ti o then pan friend ya no bom di sam so ni pass me sem ni kase me say na dey start complaining to na me tell you na me say some no police station into to of a police station enti papa asem no police station 5 years in here asem no da so police station no insurance nothing be man da hospital ya ne surgery waka ya sabi asem no police station ti no papa no won ana o kata ta mi mbua o ti asema me ka tira no asem no si 5 years ni e na ya hwe nipa no ma wa ti apo enti kire mi mu se ma hwe ni se ma ye nyina ye mu ye ho e wa fidie no so na mansan na etie ya be ma me fra wo me di nidie e na ma me se be ma na enti se wa hwe papa na enka nkire me se asem no wo police station e na akasa me wo sa mi mua wo ba ye madi watem enfie num ne wo police station no kire me adekodi apoten a maye e de aboa papa yi na ye nkwa ye nim monsan fra ne fa ne to ahoma ne so mokika mani manya me so mpa enso munya ho aka de ene ho asade se wo kasa me ho sa me fira ahoma ne so me kasa ho san e wo police station 5 years nie no kira me emwa ene ade a wo de ama papa no ama ye de aboa ne no da ya asabia 19,000 oda so da ho ye nyi no eti be kire mu se yama ni sei sika dodo se na bedi mu ho ba pa eda na yekoti na ase na wo mbo patam no no mamam hende mi hello Beme na mpacho de mi bisa one se ai akwanhia ni siye no sika dodo sen e na akwa papa ne nchen me say ko police station update or one of them update
Bema muna mu school bus ebo papa nti na wo na mi bisa o question bema eni die ma comport ho kakra na amansan na etie o usi school ni din design anti jai papers ni gu ho na shed so na eni nkomo no ate mi hia paper bi a meka kire na maje school no say friend design ofa na Oyo Tree Academy first na the boche school na ma e wo himfa afanko ho no ma afanko nti pani ene ne ka say friend design ofa na Edasaki na ma elder Saki na just oya sorry be elder meet you oya sorry be elder asori ben me na ma so no o ha asori na san wo school ni mu e na school na san ye orphanage yes nti elder sabi wo di domanim e na elder e kasa e wo wiase amansan nyina sei ye mobo ye nipa mobo ye do tu nipa no a ye nya nipa hotema kakra mo san fra da no fa no to so mame wanya agi atum se car na bo nipa ne de na wo senka police station a case na kono mo prepare case ne de court eno ni issue no mo prepare case no e de court na court na nkasa e determine se ye be jai ma school na kwa na ye jai ma school na ko papa Eda papa Eda mpacho masaba wo nchen biem de na bibisa wo ne se sika sen an accident yi si ye mo de ama papa yi se won fa hwe no ho ya de Ewura pa chewo nya me na me de me ye driver no nya me na me ye driver no wodi me di ni na radio station so nya me asam ni si ya no wo ba ha ya nka se ne fa ni pan ko hospital ya kwa hwe no man ko to Mr. Saki obo no bra Eda ya bay wo na wuja asam tintima adasefo ho nya na ye be hie na ya adasefo ho wo na nka mboshe me na wo na wugina se wo si moto minti bi da se moto na oboka na nka moto aboka yi na nka masam ya da na nka mo na wo sam din kan kwalpoto da ba na kwalpoto me so mo kwalpoto mo ka cham se mama mo kwalpoto na mbo hye no bibia everything will be okay bro fi wo na wonim ka yo na wo si police for no enya collect na mo badwa kwana bra asam mo no kan yo nti mpocho ya ba kan no nya wo radio so ya ma what's your elder what's your penny was so kan hu oda so ya no emu ya o wo kwa dey sorry me kosi ukosi wo ya apostle ba me ya apostle ba na ukunu so ko esi ni bi ko for Kristo na odo wale me no na 1 year antina oye kramoni e na oja kramoni ko CAC e na ode ba be ware o se dia asori kani o ayampia na oto kire ye o mami dia asori ne kani ba anya we ne nya sa aso na ye e na meka se dia school bus na ebo ukunu no dia omo kani e se school bus for na do omo aba nti dia omo kani o na woni mo ko hospital dia o kani o se yan ko ofa nko ye tie me ha mama hey elder serious oh baby just how the nam ha no ne nam ha wa tia fa so o so ya tia fa so ana mama adwena nkasa da abom menti o ma adwena la abom just ya tia fa so ko ye de hospital ho ko first kabla ko ye de no mo de o just ko first kabla ye yi ukunu ma this was baby odan ko ye yi na efi ho afi de wo mo ko fla hwana fo so o me gina me first kan bi what's want to mention social welfare for no mo so say mo say anon na kan say anya ne da wo fra me na kan say you say me ko yeah some social welfare ene na say for nti obapa say dia make catch on say school na wo mo de car ebo wukunu no de o mo kani o nti dia akosie no anyizo esa kwa na mpata na wakasa wadiba mame no wa mame henda mede kutu cheka e won fa henda ne po ma won fa henda po won fa mame mama Samo oh my goodness oh my good machina wabebun kotojo oba de metimi aya ne de me ye ama free school yo ma free school no sana yeba kompo ya sam nkola so nyensa
Sorry kwatena se. Sorry kwatena akonwa ne so. Sorry kwatena akonwa ne so mame. Sorry kwatena se. Ade hu mobo. Wade hu mobo. Mtimse tese for momboa mi o. Na bebe edu no metutu me na ntobie enim. Mesra mo momboa mi na metutu me na ntobie enim. Tese be me yapo na ahye me. Ha. Na nkwala yi na ebedi yekofe kwa tese wo yi no kra na me ebedi kwa na ye de mame. Just scan what mam to check anu kwa. Oh yeah, hodwen. Hospital bill. Ye free ba kwa nsa na yakomienu. Na me Wan kasa ye de adwuma. Ma meche na nam na meche no ma me no ofan magi onu kwa no me kiteska so onu o man pani no mfie sen pani no afi aka won ye 12 years na me kun ba o wale mo 3 years won ba me hwe no we be school wo me nche ahu chinti abaja kwale na afi bisem mama ya mwa ye nua bai na onkoyi ni kunu mama ni kunu video no ena so mame na me hwa de baby abosumi ye bukevo edwenra MTN bosia 2000 and body ma mmayo oba bosia na me body ma ama mintua ho kanwie say 19,000 almost 20,000 me kwafa no wo he oba me kwafa no wo he just mo boa me mesire just mo boa me say mo boa me o ne bebe edu na ye de mame say me nim sa me nsa me wo sa mo kosha mo akonfo ne pa ba akon me my operation me san ho de ko nshada da bia me kwaba wo sa me no meduro da bia me kwaba wo sa me no meduro 0247 we dia ye hia mo wa ade say ye hwe ema atiefo oba aka wa no tumoye wai twaso kasapole wo de edu achidia mahu pa nya ono atiafaso enye easy elder enye easy because he said the kuni da ho na ye bie sound na wutie sound na 0247 27 abusu ene momo number ye de ye adwuma enie nti hye ne nso mame sa wo send bibi kakra me se ketua bie nsa kakra bia de beba no send ba na wo de udin afasa number we aso edina ebeba ye Charlotte Frimpomaa Korankye anasa MFK Foundation number ni 0247 0247 27 03 27 0247 27 03 27 0247 27 03 27 any die moment frɛ wo send ba send udin any amount a ode ba ye ebra number na so number na ne kura yen no aye de ye adwuma ye mo aye papa ye wona da fidie no so no nipa nsehwe elda mo ya nipa nsehwe Gloria Prempe was send 51 Ghana cedis Gloria Prempe nyame onshiraw ena na akua ye boa 2 Ghana cedis ena kwaku buadu 5 Ghana chese ye bom ano magye ye so wa wo de bia send udin bra mebo adawase Rosemond Opoku and so I send 21 Ghana. Oh, nyame nshiramo. Emmanuel Boachi 20 Ghana. Nyame nshiramo. Ruben Andor 50 Ghana. Nyame nshiramo. Joanna Sewa 20 Ghana. Nyame nshiramo. Vida Ofori Echampon 50 Ghana. Nyame nshiramo. Akosia Bosompemwa 100 Ghana. Nyame nshiramo. Jennifer Apia 20 Ghana. Nyame nshiramo. Mame senti number nimo 0247 27 03 27 0247 27 03 27 where you pay 19,000 and over and I said 20,000 Ghana cedis and ye pay a dear boy in me bay kuno ya woda be man da fidie no so no ma leader just as I show the picture when Maame warrior be matentin kese pa o and I say why to say akwada woda ho no number ni 0247 27 03 27 0247 27 03 27 edini ye Charlotte Frimpomaa Korankye anasa MFK Foundation obetimi asende e de atoso na e de aboa ye nua yi video ne da so no abusia
emu are homa Lydia wo kwa adwuma bawo na esan se yakwa akoto no ye besre we die obi kan ye efun na baby aboso me na book ever do no na me dwen and that's why I say na me dwen baby na na hwan dia hey 2 3 4 5 abusuya mama camera ne ntom so na me kan ska na JC Kapa me producer senior producer I donate 1,000 Ghana cedis 1,000 Ghana cedis na JC Kapa 1,000 Ghana cedis yase audition ko a akwa adwane audition ko a akwa adwane nti na je pusu ne ho mpusu nyaka 1,000 Ghana cedis. Number ni 0247 27 03 27 Nora Ajay was send 200 Ghana cedis. Bismarck Ofori 100 Ghana cedis. And Vivian Ato 21 Ghana cedis. Nancy Brew 50 Ghana cedis. Florence Barnes and so 50 Ghana cedis. Salifu Abdullah 50 Ghana. Jennifer Apia 20 Ghana. And me pacho 0247 27 03 27 0247 27 03 27 ani die mo amesra mo amofre no number na ye dia mamo no nti we ba ko no ba ko ne ya na mo hijack nti ne ye use number we ba ko ne ya na mo hijack number no ye ntimi hu mo enti ne ye de we tudwa enti we so frɛ na wugina so hijack number bra wote ase papa ina da TV su ya waye haja wontimi enye ne ho hwe papa ni ntimi enye ne ho hwe enti yemwa nipa wo bra wote ase number ni 0247 27 03 27 0247 27 03 27 Charlotte Frimpomaa Korankye anase MFK Foundation ebusu ayamoa na ye papa na no nyina na emaiso elder we de apostle osisi esi na akọ oba emotiri nko bi wa no kasa mame tama yese kasa no nkasa o tama ye biza no question no obo ni trinko oso kwa de answer adwen ni no wana ni refi no oso kwa de answer CAC nti tonkra benwe no mike no mapenten ahwesoro nti ontimi bi wa no oba kasa kese na yante wonka pacha momboa me apostle mo tumi ya doye mesramu mo wafuna ne o mo nuaba makadwe mu mesramu bebe edunu metume ne tobia ya menka makoma no bi so ya beje madoye bia so ya me baka no na so akai no sense wa bobombo ne no ya me ne ye free wo de bia da mesramu mo ya madoye na mko yimikunu mesramu CSC ma mesramu Helena no first Mrs Adams Rose City mesramu by 1 year ne papa yare ne ye yentumi ma sori me ka kire mu nti mesramu monya madoye wate asori ne mamu sen okwabo amane se ukunu yare da ho na ese uhia mo na sori ne timi ye ntobo akakra ma o amfiti ase ne de no mo bobom pa ma no bia bombo mo 1 million ne we de na jombe bompa ya no mama ne 100 Ghana bi so mfanto ne ho mutu so bae na echi oba bi e wa no mutu so bae da bi sika sam na mi bisa body ye beba ba sika sam na mi bisa say asori ni timi eye ntoboa kakra bi e de boa e bi na yare ni ya din bia me ne twem ko hospital na mo mam 5 million ma me ne ko ye okay na so omo fam kakra de omo timi ye de boa 0247 27 03 27 0247 27 03 27 me ba to mama ye mo ye nua be mai elder asem na emo odin no odin ma Frimpomaa no kra se den so de abai de na fam kra ye nua be yasem no wo de abedan ya rehosem de atuni kunu on se de man ye yi nyina ne se na abrante no eye kramuni kramo abusuamu ena no woda
ɛna ɔbɛyɛ kristoni sɛdeɛ onua bɛyi boy amani ɛnam so ama nam sɛ wayɛ asoɔden wɔ nawofoɔ ɛne ne nuanom fm no wabɛdane kristoni nti ɛna wɔmayi wɔn ani o ɛna ɔbɛyɛ ɔkɔware no a ɔde no kɔ CAC ɔkɔhu no CAC asɔre mu ɔware no yi wɔmapo no de na ma no enti nkwanhyia abrante yɛhyia yi nyinaa de ama na akɔba sɛ nyinaa ne sɛ asɛ abusua no ayi no ama tisi ankasa abusua no ni mboa wɔn de Eda kafra nana ma ewo Jacobu ono nso ede 100 cedis ama producer Nana J ede aba nana ma Jacobu nyame onhira papa eda ma yenhwe sika na yepe ede aboa yenua bema no na yes me bapa na kakra nso aba ha say Genevieve Saki ede 11 Ghana cedis aba mame santi number 0247 0247 27 03 27 0247 27 03 27 mama yemwa yenua bema Genevieve Saki 11 Ghana ena Dorcas Adade 20 Ghana Emilia Amwako 20 Ghana Evelyn Awuku 50 Ghana Aminu Faiza 50 Ghana Sala Isaku 30 Ghana Bismarck Ofori 100 cedis ena Nora J 200 Ghana Odeba yebebo odina yadawase na yakase nyankopon onhira opapa emayen na Rebecca Tabi enso ede 20 Ghana ba Samuel Aduamoa Labi 50 Ghana Steven Dako 10 Ghana Angelina Kunedu 20 Ghana Grace Asma 30 Ghana Melicent Teria 30 Ghana Abigail Edo 40 Ghana chese abusuya 10 cedis Steven Dako mama friend number na no 0247 0247 27 03 27 0247 27 03 27 yemwa yenue eda bachoto asema me baabi ana me ka koduro nyina ne se sesei no ne ato abrantie no abusua anidaso ni hobio emwo mfra abusua mo ho ma ena yapo no de na ma obayi enti akwani abadie ne wo hawa ababayi ti ha wo ti nisu a mehwe nanim nyina ne se baabi aduro no ayeden on se ayeden ana ayeden na enipa nso nti ene enipa wo ho me de se dwumadi a yedi wa ha yi ye ka pa enipa wo mu akam na omo ho akere won ena yetiefuo no yahwefo eboa yen ema yeyi won fi ahokere ene o mama ne hunu ne o musumu ba kono no enti ohwe sister Herina nisu a wote nyina ayeden se wukunu da hospital na yesi yayi no na sika yede ne kopagya ne kura free hospital ho ayeden 19,000 ene yakiri mame na enipa bi ase Maame Frimpomaa on say ya kan ne dwumade a yedi nyina nyame heda ma nipa bi akoma am wotema omote asem bi sai ka wo akoma na nyame nhira won na ne yensre nso nkamma dodo etie yense monkoso mwa na yemma yenua bayi Helena na akoma ento ne yem na onhu se sebe enipa bi akai no enti wa wuti enso kai no na me na ogasa ye nua be ma baako eye oya so pani church of Pentecost da baako elda mame nto sa nkra ye mfama o yaji education office and o say make us say wo mu nyina ehwe yen ana ye nto nkra ma no na ye nka nkere ne se ne aduro ni nyina gise wo mu nyina bam dear gise elda bamo matonyum na ma no abusia oba ibotaya ye gigi sikai dia boa ni nyina ne se be ma no nyame ya adom wo se hospital ben oda Kolebu teaching hospital be ma ne da Kolebu teaching hospital ye boa
ena de mo dro din ni mami nana osaya samoe no ano no esase konti hene ye nana no nyame hira mo ate nana no matiesim elda nana no matiesim nana ama jacobu enso de 100 by nana osaya samoe esase konti hene nana so e de 100 Ghana enso e de aba abusia wo de ma ya yeguso aye twen botaye ni nyina ne se be ma ne da Kolebu Teaching Hospital ya ne surgery na wie na ye surgery wie ne ho te sen se se nyame adum se ne kasa kura asesa se otimi kasa otimi ye bibia dada de no nka ba se se anu ma wo ye nim no otimi kai ba se dada na ansa na obenya accident se ma atwam nyina still nkai ba se otimi nante eti video ya edaso yi sa time na otimi nante ana na otimi nante na hwa na de na yare ne ba na aye ni sei okay na se onye nipa woda ho no mte se ni state anie yare ne na aba e na wo video we no onko bebia oba tie de America na yi no na no why nti de woda hai eno ne ni state a yare ne ba etie ba sa yare ne ma se de woda ho yi a wono ankasa timi sori nante ye bibia all right they say surgery na ya ye e wo Kolebu Teaching Hospital no eno e na ni die mu ye pesika e de akwakotua ye de ne enim se enke e be fra school ye de ka bo be mai na nka school na ba betua ka no nanso assistance now ye tie se de elder yi wototo ayampia wa fidie so ya wonye na adwen obi anya na adwen so betua sika bia na mama also ya elder Ade na for so aye da sa. Emu areho. On kan okre. Emu areho. De ntia ma make sa on say nyamesom no enye no ane asori dem aye kowura o. Nye no ane asori dem aye kowura. Ne ma ti sei na ma ye hu nyamesom. Endi so so ye nyamesom ni Kristo ni a. On say Maame Frimpomaa de ma me nwura ho no o keka ne nsem bi no o say odi moto ne bebo o mo ka. Na me kura me ra ho no ni nyina ya ama mo windscreen ni nyina bobo oba picture ya da so ye onu ukunu wow pacho mo masa picture na so wow wani ni kunu wow na wa ya den graduation na say asori kwa sofu school na graduation wow na so ukunu na cry sofu I don't know accident simple no wa evangelism do na da bia na Friday od ye nya medwuma nti open ye papa no sofu say de nana no matie simo no ye papa mo sofu mo so mo ntinsi mo mayen apostle ma Pentecost ma Methodist ma Presby ma HSI Christopher and also was 100 Nyaminshira elder and also Nyaminshira Edra Nyaminshira elder education office 100 Ghana elder Nyaminshira a Christopher one in Kramofo because papa ofi Kramom na ko Christo mo na wa ko disofo enti wo bia 0247 27 03 27 0247 03 27 edini Charlotte Frimpomaa Korankye na say MFK Foundation uko Facebook nso amanfo nso yebi Nyaminshira mo Fortune Omega Dogbe enso ascend 21 Ghana cedis Fortune nyame onshira na Fusina Osman also ascend 50 Ghana cedis Sandra Owusu Konongo 20 Ghana cedis. Nyame onshira mu nyina Oko Benjamin was send 100 cedis. Rutlina Mensa 50 Ghana. Sakina 50 Ghana. Nyaminshira mo. Tobet Owusu bisu a friend say Facebook on also was send 100. Nyaminshira no. Number na me go so ede mamo. Number ni 0247 27 03 27 0247 0247 any demo ye mo ye nua be ma no na emu oja any da so ni ho ne ma enko hwe ne ma me ba cho wa send bia no still betimi e de udin na ba ye bebo ne adas na mo amofre no so me se mo nko heaven number no mo ya na a hijack ntine ya sesa number no a ye di we e na ye adwuma ba still mo be fresi we ne so ha adwen o ha adwen wunua na ne ho akire no so wa hyeda fridge na so
a hijack number enye eya munye sa number ni 0247 27 03 27 0247 27 27 me onhira mo papa ene de mo ye Magdalene also was send 11 Ghana cedis. Magdalene nyame onhira o papa pa emfa emma me hwan biem Evans Sagate 20 Ghana cedis also diaba ena was send 40 cedis e hwan ya Gertrude enyonam mauna yira osia nyame onhira o papa pa Gertrude enyonam nyame onhira mu nyina hwan na send 20 ade pa maame ewo Facebook nyame onhira mo Dina Che 8 Ghana cedis nyame onhira mo Charlotte Aberu 20 Ghana cedis nyame onhira mo Mary Tobias 20 Ghana cedis nyame onhira mo menkwaso ama number 0247 27 03 27 0247 27 03 27 ubetimi asende kakra ediaba na yedi aboa yenue Angela Kunedu Ajay 20 Ghana nyame onhira no Christiana Edu 50 Ghana nyame onhira Augustina Amosa 30 cedis nyame onhira Sylvester Bright Mate 20 Ghana Francis Fojo 40 Ghana Juliet Asibe 50 Ghana nyame onhira mo ena Angelina Agara 100 cedis nyame onhira mo Grace Amon 20 Ghana Juliana Nelson 50 Ghana Samuel Opoku 15 cedis Philomena Okran 100 Ghana cedis Anita Ahenkura 50 Ghana ubetimi ediaba nti abusuya se omo hijack ya na de watene na o de ko production line so baby ade be fa bia no ye nsa be kan se o maka omo frefre sa na o ma say line no 0247 27 03 27 edino MFK Foundation and say Charlotte Frimpomaa Korankye nti omo hijack ya still betimi e de afa production line na ya na da so nti ba cho omo betimi e de no nso aka ho nti o send fa we so na ama na odi afa we so grow fine ebetena say na mako me first interview oba me ba ye beto aso why nti mo amofre no mo de montonko so na mo hijack line no yes ya de ya ye nua be man ne da so no ma me ma number no last one na me nko grow fine koko mo je do 0247 mo am say munyanya number no 0247 27 03 27 0247 27 03 27 MFK Foundation and I say Charlotte Frimpomaa Korankye Priscilla Etua 20 Ghana cedis Zainabu Uthman enso the 30 cedis aba Alexander Akura enso edit 21 Ghana cedis aba Michael Yeboa Anai Nuno edit 50 Ghana aba Monica Asante 30 Ghana number ni 0247 27 03 27 0247 27 03 27 yemwa yenu abema na yare ya emopafie yese yesu kra yejai him nti abusuya ya jejedi aboa yenu abema no na ye peduane pedi wo pe emo papa no nsu eda eyemopafie wo mo premium jasmine rice no ene super premium jasmine rice eno na ye die na ye wie ye no ene ye de jambi soya bean oil so ebeka ho esan se ye ka anwa papa enna woni peduane mu enkofa nsunsuan so boni bia ma na ye jambi soya bean oil ene ye de jami tomato paste enso dia title edum kumase ene mopafie wo 0244 615117 Makion restaurant was a brane bedi dinaduane pede abusuya ani die mu a wokwa obenya emutu ampesie ene palava sauce banku ni trapia kwa was a tripia abusuya bi aduane bia opedie say local na continental wokwa obenya bi ewo Makion restaurant na wedi na wo wie nso so a DSTV programs a eye o favorite wani je ho no Makion restaurant beboa am wanya bi ahwe friend 0244 417 446 9 penny for enkasa esa wo se fie ma ofie nya fe
na fie nya kono na nya nika eye Dila fashion say wono ena akwa amanone US UK Dubai China Turkey ede abrochira ba Ghana nti eye home and office appliances there wono ena hwere di kan we no say what the cosmetics are ema we dia ye fe na yasanso am ye ho ye hwam ede abedwa so Dila fashion wodun kwa wofe Canary Road ho no ma yamfren so oben teacher dance store no wasel kropon post office ni nchen ho no ma wo de offer post office ho no ma wo be Dila fashion ewo ho ena Japan so 4 square school ni nchen twifo pra so woni Anglican asori ni di animhwe ena chichiwere so Mr. Boafo drugstore no ni nchen wa Freddy Love 0208 773 588 Kanjen eyenso krojan ayenom enya hoden Fre Kanjen 0241 449191 na yenkwa nim abusua se wo pe network eno mo edinkuta ho a eye Telecel was a Telecel cash sending and receiving no worries no long story just peace of mind dial *110# and answer download the Telecel Play app no na ye safe secure transactions Telecel and now send the keke Blueprint DNA organization abusuya Blueprint uraha na DNA de eno ani blueprint wo mo ha ya wo mo ankasa bebo amane na ansa na meko blueprint ho no dikan eje momo number no a ye de boa ye nua be ma no 0247 0247 27 27 03 27 0247 0247 27 03 27 Yemwa yenua no Blueprint DNA aba Maame ate sen na I say watu akwa tena sunyane amti kumase yes ra osre ate sen Abacho nyame. say na the Evans aba Bachai. we are sure say akra na Evans ba Bachai. na eye Evans ne ho na mo de ne call to no Azingo ene ede ne call court ena court ma mo ye DNA amfa na nya Azingo ba woje hu di a bodin woje hu di say akra no eye Evans ba Bachai. DNA na ba o mi bisa de atwa to woje hu di say time a oni Evans wo ho no mo no na ne be ma foforo bi ani wo ka Azingo nkwa ho Me bachai. last one woje hu di Bachai. we are sure Me bachai. Evans at saying na da na so obeka chi so ono onyima so wonfa nkoma Azingo that ma okacha me so odi menyum na odi nyinsa na kuma Azingo dada kwambu minimum ho hwe on say ase oba wanyim nanim ne kunu nti e bia ono ankasa di kan de koma Azingo no odwen wa otimu se tama ne dae ne nyinsa ne de nkeye wa wandwen bibia sa senke me anka ba hu ko ba me fie ni magusa fa be ka sabati fie se wanyime ne ebisini na onsimi fie da na wo hwa time a nyinsa ne baaye anytime amontem teye no nemuwa pa nti se wo so gidi se akra ne nya wo ba me gidi wo ya sure di enti na hu ni se akra ne nya wo ba se me ni jai no kasa kese member che kwa ansa na o ka che me se onyim nti osu mi bisa last time o ugina na so se Evans gina na so sa akra ne nya ne ba mate maje me document any DNA Blueprint DNA organization wo mo de aba confidential mo fa password no emma producers na wo mo so fa soft copy no ento so mate me de Evans ne aba se say Bacho Jennifer. Evans ne Jennifer me ko obi ni ye na mu mienu nyina ma je me so chorus e wim obi ni yam Evim. Evans me mento gasa o obi ni yam Evim. hey obi yam sheshe no Jennifer yam sheshe wana Evans yam sheshe o mu mienu enkwase o Blueprint be ma se bibia bokọ de e de de aduru so no ye be kenkan Evans and Jennifer DNA no na boy abakwasem kakra Blueprint ye hwehwe mo ahine ebe homo yo mama me da say na me de nchia so nko free Blueprint DNA me chia wo ne wahwefo ne watifo nyina na ba DNA mu sensema Blueprint ye da so nko DNA test no so ahodo bebre ye wo de tu kwan de ye de court simple say bia wo papa bia free mu na mentime wanse bia ba na besem ye DNA confirm say abra papa ti aso na oyo papa ampa ni nyina ye DNA sa DNA ni bi o ya so ye your ancestry DNA test ano no ya na hu hiama o ma tu kwan fi bebre ne papa bi anase ne nana bi na ekọ abrochi na wakọ wo honom na ma ya wo no so but ne nana na free mo be so hu na chi wo Africa
ni nyina yes DNA test na ma wo hu ba bia wo free e wa bibi mamu a to say the na no I show speed by ya was what is yes in chi free Ghana yes nanke akohwehwe na nanom ni aye DNA okay yes DNA ni nyina bi o ti e do so pa and then I show speed mo ya na amfa da better show and you know your telephone number is 0547 0547 113 113 957 957 0547 0547 0547 113 957 Kwa be fontin tani so betimi aka en wasem www.blueprintdna.org. All right. Nti abusuya Jennifer ni Evans DNA no producer Monfanto so ebema ene ye bre ne konti yenko conclusion wase honom no na yenhwe se hefa na ekọ monya mo pada radio ekọ Evans wo yentungu Evans so akra no da se o asresa ne ba no bema yeti o yo mama me da se na ne DNA no between Evans Safri Jennifer Jamia and abofra no Adelaide Sewa but yenko conclusion kwa ya bo wo Facebook ne so kafra bema wo say abrantie brotherhood is behind you. There's a brotherhood tie wachi ene efia sapon brotherhood fu enu ha Jennifer asresa obi emu no na even sade na nsa na mutiri hu onsan na mutiri yen kan die no ba onsan na mutiri won sa ba ma yen kwa yanim yo mama me da se na mekan obro from you na macha se wuchi conclusion the probability of Evans Afriye being the biological father of Adelaide Sewa is greater than 99.9999%. Therefore, it is practically proven that Ivan Safri is the biological father of Adelaide Sewa. 99.9 Jennifer Chimeso 99.999%. 99.999%. If you fret Evans, e woni trim wa ya ofro. Enzo we fret no Evans ade 99 internazi. Asa we sheki. Bewe na asa we sheki. Ade ntina ya nwanwa. Asa wo hopo. Yes. Na je na etugu ne so no etugu Jennifer so etugu ne so Evans ade na ya wanwa kasagwa de ne mo de ntina ya wanwa DNA certified DNA from Blueprint DNA organization eno makwa akoye DNA di aba ada oba ya obeteki sample Maame Frimpomaa nyamenam teki ye nti kire de ntia ya wanwa ne nkoye ni mai kasagwa de mba mamiti o speechless. Na shock you nti say no ye ne den die ne no beje atuma na say wonso be kwa court na wakoye die ne foforo kasa kese anya 99.99999 eti ye ba ma kwan say why ready say obekọ baabi asan akoye die ne foforo obekọ court akoye foforo wa we lie nti ye bisa o woje tum ananyi tum result na bani de se ne ye nto kasa o result na bani de se 99 de na se kamera se mi a udam udala ni mu da Jennifer dia bani o ho san kabia wano kasa ngenge Amishramu. Eya mo tena mema ba ko ho Mikodru fie ko. Tena mema ba ko ho Test message di matem sa kla no minim ne ne ba. Mama mfa. Enu tina me ka kira no tena bema ba ko ho sa wo tena bema ba ko ho a en context o message en kasa asem ne nkire o. Ti tena bema ba ko ho Evans ni sandam ni trimu sa Evans. Te say de our fatherly responsibility starts today. And our responsibility as a father, I shall say, Timuncha Mabontin ho. What me abu atopanya ma woni de se utimi shoba Timuncha mo ani mo blueprint be ma ye beda se. Ya chia Dr. Beku ne abusuafo ni